Dahito man apo. Naima sa pamigat. Denggen yo mga idol. Diyapo tumuta. Dati ka na tupig. Mga idol. Inot pagkakatam di tupig idol Glenn. Kurimaw. Ang kamabanen. Ganyan ko sarat. Naimas. Uri na asok na imas met. Diba? Iso tipod po nga anag na. Di asok na. Kaya ito man report ni idol ay siya gayam. Ni idol Lawrence Martinez. Oh my God eh. Lutang. Oras na yan alas 6:43 at to yan tiya damag lokal. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakilnet, nasamit, ken maramanam tinyog amay sa kadagiti main ingredients na dayta titupig. Titupig kit may sa kadagiti Ilocano native delicacy iti Ilocos Norte. Kaadwan nga gaklako titupig ken iti sarat Ilocos Norte. Ano sa dinno ket ipagpampanakkel na daytoy ken kunada ka isuda ti original nga agar-aramid titupig iti kailokwan. Kuna ti nakasarsarita tayo nga agar-aramid ken agaklako titupig iti ili ti sarat ani Mary Mendoza ket daytoy abulan ti kapigsada nga aglako titupig gapu ta adu dagiti balikbayan ken dagiti kailian tayo ang mangyayat nga gatang titupig. Medyo maya mo sir, umangat kami ba sinaglalako tupig na tayo. December. Season me. Season niyo, ma'am. Then sir. Ikaw hanga na, ma'am. No, hanggang December at dapat ipagbabaan na. Sometimes up, sometimes down sir. Basta makasurvive kami every day. Yes, ma'am. So ito tangal daw, ma'am. Ado yung medyo matang eh. Adumot yun sir, kasi nakidiyos. Yes, ma'am. Imbatad na anabayag na nga buubraen daytoy ken isupay ti nakapabasa kadagiti anak na. Ado ako single mama. Nakapabasak yan ako. Ano ito papasok tayo, ma'am? Actually sir, Indian tinapag-graduate yan, ma'am. they're the eldest ko. Congrats. Ano di profession na, ma'am? Nurse sir, si Mesa to HM. Si Mesa to AB Socio, AB English. Wow. So tumutulong na lata kanya yung, ma'am. Then sir. Dati time pa. Then sir. Kunamet ni Miss Editha Romana, may sa kadagiti aglaklako ti tupig ket agpaisoan na regatan dang aglako, gapot na nakapsot ti panaglako da idi napalabas sa tawen, ken may sapay ket imadudang aglako ti tupig. Las year namin sir, aya, medyo nagrigat. Hindi na rin namin man pagtan, medyo narigat may laeng. Imadukagi. Namuan a pagpasarabo pa idigiti kailyan ti tupig agat gatangin da. Ay pangregalo niya ngayon tinapandya abroad, sir. Gusto nga rin ang tami man ng tibay gumata.